Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemuan pulang lawan ulun Banjarmasin channelnya Urang Banjar. Apa kabar buhan pian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan selalu sehat seberatan. Kayak kita nih Narela, sehat nyaman. Sore ini ulun hendak membawa pian memantau alias melihat akan lawan buhan pian acara haul ke-99 Mufti Syekh Surgi Mufti yang ke-99 lah yang di Sungai Jingah. Jadi ini ulun mau lahkan pian video lalui jalan atas alias ulun memantaunya dari atas karena di bawah iya juga, tapi ulun kada kayak biasanya. Nah, jadi spesial edisi untuk buhan pian seberataan lah, baik itu subscriber atau nang hanyar bergabung ataupun nang hanyar terdapat video ulun nih, ulun ucapkan terima kasih banyak sudah support. Jangan lupa like, share, komennya lah. Jadi ulun hari ini khususan untuk peliputan haul ke-99 Syekh Surgi Mufti yang ada di Sungai Jingah lah. Jadi umpati tarus video ulun mungkin kadada bepander lah, jadi paling ulun menggunakan insyaallah nih suara syair almarhum Abah Haji Guru Juhdi lah. Nah, mudah-mudahan berkenan buhan pian seberataan. Salah hilap ulun mohon maaf lah. Nggih, mudah-mudahan pian mau merelakan ya. Soalnya karena dipantau dari atas itu suaranya kadada, jadi ulun isi lawan syair-syair lah. Nggih, minta rela minta halal, mudah-mudahan pian mau menerimanya lah. Jangan kedingat tadi diserakan lawan kula-kula kita nang kada sawat tulak, nang kada kau tulak oleh begawi kah atau apa-apalah. Nggih, terima kasih, selamat menyaksikan. Ulun ucapkan juga terima kasih banyak lawan Drone Kalsel lah yang sudah mau mensupport Banjarmasin channel untuk video lewat drone-nya nih. Nah, mudah-mudahan pian berkah lah, sekeluargaan selalu sehat, rezeki pian banyak. Terima kasih banyak lah. Nggih. Buat buhan pian lah nang memerlukan jasa drone bisa nanti atau pian menghubungi nomor WA yang ada di deskripsi lah untuk Drone Kalsel. Jadi pian bisa besitu batakun-takun. Nah, ayolah umpati tarus video ulun. Minta maaf ulun tadi sedikit mau ucapkan terima kasih karena ulun kada ingat kena habisam. Nggih, terima kasih banyak lah. Selamat penonton. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
يا لطيفا بالعباد قل بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد يا لطيفا بالعباد كنتم بنا واسق البلاد وارحم أمينا يا جواد قبل التبرم والفساد نسأل بطه والعباد أهل السرائر والوداد وحق تنزيل الجواد تحيي البلاد مع العباد يا لطيفا بالعباد انظر بنا واسق البلاد وارحم عبيدك امين قبل التبرم والفساد عبدك ببابك واقف ومن عذابك خايف وبفنائك عاكف يرجوك تدريك بالمراد يا لطيفا بالعباد طلق بنا واسق البلاد وارحم عبيدك قبل التبرم والفساد يا ذا الجلال والكرم نسألك ترحم من جرم وامحو الكبائر واللمام وافتح لنا باب السداد يا لطيفا وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد
وحسن خاتم المستجاب يا لطيفا بالعباد قلت بنا واسع البلاد وارحم عبيدا يا جواد قبل التبرم والفساد ثم الصلاة على الرسول خير الأنام أبي البتول ما لاح برق في الفصول والآن والصاحب الكيان يا لطيفا بالعباد اكتب بنا واسع البلاد وارحم عبيدا يا جواد قبل التبرم والفساد أنت المعروف بالجود مقر الطغيان إني ملهوف آنسني بحق الصاحب الحرام أكرمنا منك بنوار الصاحب الحرام أكرمنا منك بنوار
فعدلي حرام بحبك بحبك رموني يا قرة عيوني عليك السلام يا قرة عيوني عليك السلام دعوني يا حبيبي يا رسول الله ولا تعذلوني فعذلي فؤادي لنحو المدينة هام فؤادي لنحو المدينة هام وقلبي تولى بخير الأنام وقلبي تولى بخير الأنام دعوني فعلي حرام ولا تعذلوني
يا رسول